Tomislav, ili ide ovako? Neće ovako ono da nego mora ovako. Evo vidite, super. Ne moram se i baviti tamo s ovim Velimirom i to, Tomislav Hrčka. Imam slog čovjeka. A samo da vidimo, moram ga registrirati da lakše ovo zapamati, jer jebi ga, imam 700, 800 i više ovih osoba, pa onda to ne može jebi ga gledati to kako ću ja njega samo malo. Tisak, znanje, dole, samo malo, čekaj, nemoj mi smetati. Ili ćemo po tisak, dole. Tisak, offset, evo ga, tisak, offset, Tomislav Hrčka, save. Jel' tako? Dobro, malo lijepimo. Evo sad ćemo pići ovdje gore. Idemo sada na desert na jabuke. Ali tamo mi je prebacilo. Sve jedu. Idem tamo, prebačem mi ovaj dio. Idemo baciti drugi. 3A, sad ide 3B. Jako sporo. Pičku maternu. Malo gore još. Ali da ne držim mokraću, sad ću ja, evo vidite, sad ću ja piškiti ovdje. Čep na drugu stranu se okreće, tako da nemate nikakvu šansu da nešto bude izađe dole. Vidim tamo da je primljeno, sad pišao you can watch. A kad je ono sorry, jebem mu mater, to ne volim čut. Sad napinjem trbušne da stisnem mjehur, a i mjehur ima, on isto se može skupljati na zahtjev. To da se može skupljati, šir to znate. I ovo sad ima tu opet priča iz Amerike, joj šta su radili djetetu jednom od doktora Bud, ja bio njegov podstanar. Sad ću prniti malo, a siromašna je prdac, ali eto, koliko toliko. Ali treba doći tema za to, evo te. Ma kako je bilo, mali nije mogao rastezati mjehur, nije mu živac radio. Iako mu je djed bio karopraktor, je bio instruktor tamo. I šta su oni uradili? On su probali ovdje, jer se onda vraća u bubreg gore, na bubrezi, i on su probali ovdje da izađu, pazi. Probali ovdje, nisu išli kroz dole, kroz penis, probali su oni tu. Došli na ideju da napravi operaciju, veli njemu je mjehur malen, pazi, malen mjehur, i uzeli od debelog crijeva i kano napravili onu zakrpu da povećaju. Šta je od toga urađeno? Ta zakrpa debelog crijeva proizvodila sluz, jer znate u debelom crijevu imate sluz da govno može izaći lakše, podmazivanje. I tu je sluz proizvodila i zaštopavala je uretra. Uretar odozgo je to, a dole kad je onda je uretra. Uritra je to. I ona kroz penis. Mater je njegova morala svako 2 sata njemu pritiskati ispod. Poludla žena je. Legneš nakon 2 sata u vrtiću, ona mora s posla ići tamo pa gurati ono, pa to oštećuje ona sluznicu od penisa u pičku mater. I zamislite, ja sam uzeo njega kao student doktor. Tehniku sam ja otkrio na Atlas.
od ozgo dobio. I onda sam rekao, trebaš prestati to, jer svaka 2 sata oko 250 ml to je se proizvede ili tako nešto. I moraš prestati da dođe do one točke kao u ekspres loncu da onda izađe i da dođe op da izađe dole. Moraš to i ona se bojala pa te opet će bubredi bla bla ono. Ako želiš izvoli po ti zakon. I sjećam se, bio sam na seminaru, tad sam od Saibabi čuo doktora, pokojnog doktora Ned Gladstone, čini se da je 2004. 5. ili 6. 2006. je umro, jer sam ja saznao 2 godine poslije. I mene u hotelu Hilton zove sa recepcije, mogli se Toni Pavlović da se javi na recepciju. Ja dole zove ona mene, sva sretna, proradilo, propišalo. Ono, išlo, prošlo 250, 260 na 300 kad je bilo ono militara, fuf, aktiviralo, fuf, prostora se otvorila i mali se popiša. Oj, doktor, to se pročilo na Life Chiropractic College-u, jer oni nikogo najbolji kada je bilo dole, nema šanse. Eto, jebi ga. To bi trebao ja uvoditi, još to ispričati, ali jebi ga kad evo dođe tu sad, pa onda ja izrekao da ne držim tu sad, ja to i sam sjavno rasterećen. Evo ga, 3, 2, to ide. Idemo ovdje sada, vidite kako ja tehniku imam ovdje, odmah pišem 3B. Brisanje i B ide. Evo ga, to je to. Ovo je to, ovdje close, ovdje pamtim 12, 25, sada ovdje erase, idemo ponovo ovdje, sad trebam, to je bilo 22, 17, 18, ovdje viće 23, treći put Portugal, to je to. 23. To sam ja danas. A ne jebem ti mater. Pa to ja trebam ispraviti, to je bilo 22. A ne 23. Dobro, ispravit ću ja to. Evo ga, opet, ovo je već prva faza tu. Idemo 12, 38, 12, 28, 12, 25. Evo ga, to je to. Malkice ću još nazad. Ajde, bude 24. I sada idemo ovdje. Edit. I tu idemo start point. To prebacujemo. Ovamo idemo dole. I ovdje imamo 13.01. Neka bude malo unazad, ne veze. Set end point. Idemo home, idemo to, idemo 480 piksela, idemo ovdje, 2 put klik, šifra, lozinka, idemo ovamo, V prebaciva, My Movie, desni mali prst briše, 3. put portugalski, 3V, ali ne, da, ovdje piše 22. Ujebote to sve, a tamo je 20, jebemo mater, to moram, dobro. Idemo sada C, idemo V, primilo. Nastavak, i kraj, 3 točke, tag, dr, Ante, Pavlović, evo ga. Sada da ja moram tu ko švraka u zamrzlo govno, švraka ili smraka. Nema njih više ovdje, zato što nema pilića, znate. Education i evo ga, to je to. Vraćam ovo gore, ali ako ovo ostane, onda mislim da je ovaj donji, ovo počne, ovam izbriše i onda je, što kažu Srbi, i ovo nanovo. Da vidimo, nešto mi je bila poruka stigla, onda moram to odmah riješiti.
A morate vidjeti ove ljepotane, kako su oni sada, pogledajte. Su oni legli tu, tamo. Sad će tata isto tu se malo opustiti, pa ćete i to malo vidjeti. Dok ovo ovamo radi, da vidimo. Imamo poruku neku, SMS. Ovo smo dakle momka stavili pod tisak. Ajmo brzo to. Idemo. All messages. Hello. Aha, jesi li bio u Garminu, pita Ivan. Dobro, nisam to, samo sad, to je dobro. U redu. Evo ga. Da vidim samo ovamo. Stavljam na Kuran malo. Idemo sa fan, preći ovamo. Jer me nešto javljalo. Vrući žarač. Kaže ovo za ovaj Slaven Pejković, ovo što sam rekao da ću besplatno. Vrući žarač, kaže kapa doli doktore. Dobro, sad imamo novo pretvida. Rašido de Hasta. Silio Markovac, Sisačko-Moslavačka tinta, to, ajde, to je vjerojatno naš čovjek. Momak, oče isto neka Kutina, evo ga. Prihvaćamo ga, evo ga. Rašido de Hasta. A sad je on stavio mene i Malnara tu kako smo goli do pojasa 150 šuva, sad on naš budući predsjednik Bernard kaže Rašido, ja ću glasiti za gospodina, Nino Lambak, ha, krv ti jebem, najjači je. Sad ćemo staviti tu, neko ne vidi da se ja stavio, da se to meni sviđa. Evo vidite. I sad ćemo mi Malnara iskoristiti u tom smislu, iako je umro. Mi ćemo njega... siđi dole mala. Curica. Dole mala. Ajde, pomak se. Dole. Dobro. Sad ćeš ti, curice, doći gore. Samo kad ja, neko ne vidi. Gdje je me mobitel? Aha, ovdje sam ga stavio. Evo ga, ušćao da zatim. Evo ga. Ti dole. Tako. Garica, dođi ti ovdje gore. Čekaj, ne, ti dole. Ne, Garavi, pomakni nazad. Garica, dođi ti ovdje. Čekaj, Garica, dođi. Ne, prema licu. Ova, ti curica moja. Moj ti kad me našla ni glavicu moju fino. Svoju. Uzmi. Htio sam joj izvuta, svoje, a ona nije naučna. Oj. Se vidi kako je on uzeo. Pa to Cezar kad vidi, evo te, kao... Čujem sada da je sa Bandićem odmah se susreo. I naravno da Cezar odmah oduševljen kad može raditi svoj posao. Kad mene nekoga centira, da je Bandić htio da ga ja centriram i da mi je pomogao ovo da izgradimo, branio bi ga, ali đubre nije htjela. A mogao je i ništa ga ne bi koštalo. Da mi je ovo pomoglo ovdje. A ovako, to je stavi baba naštimo da ne pomogne, da im mogu odjebati. Jer ako si učinio nešto za mene, i moj se pacijent, branim te, bio u pravu, ne bio jebio. Jel' tako sine? Odi Garica, dođi. Gore, popni se. Gore, dođi. Garica, dođi, popni se. Dobro.